wa mwanya uyu munsi nk'uyu mwanya jewe fashe uyu mwanya mpantekereza natekereje ku murara w'abasinzira igihe bavuye mu Rwanda, abasinzira bavuye mu Rwanda ngo numvise ari imirara myinshi yari iteranye, byose yari umurara uyu wari umurara umwe ngo bamigeriye bamabicagaguramwo babica. Sinabasinzira gusa, numvise abasinzira, numvise n'indi mirara navyumvise. Ari YouTube channel zazigana zibinyuzaho abasaza bamwe bakabivuga bakavuga ukuntu abasinzira, bakavuga. Reka mbabwire, mu by'ukuri naje gusanga abantu bose bavukana, sanga baravukana. Bamwe bazavuga ngo ntibavuye mu Rwanda, abandi ngo bavuye i Burundi, abandi ngo bavuye. Ariko se yeme niki kiri mu gutuma ko ni Burundi naro rwari u Rwanda? Niki gicababayeho? Niki gitangaza muzamugira? Ubwenge mwarabufashe mwama mukaburira. So bivuga ko hariho benshi bataye ubwenge, batakigira ubwenge, barabukaburiye. Ariko nshatse gufata uyu mwanya, kugira ngo mbashe kuvuga akantu gatoya hano kuri YouTube. Nukubera iki abakobwa basinzira batagira ikibuno? Bazaba barebare, umusinzira kazi wa muntu ukabona nyine ni muremure, ni umukobwa ushinguye, ariko inyuma ukagira ngo ni pase. Ese muza mubyara umwana umukobwa hanyuma mukabanza mukamupasa mbere yo kugira ngo abanze kuba gukura? Nta musinzira kazi ndabona ufite ikibuno ntawe. Icoco nibakikubesha ngo wabonye umukobwa w'umusinzira kazi ufite ikibuno, nimo mubona mumuzanire hano ndamuhemba. Ntago nopfa kubyemera. Nta mukobwa w'umusinzira kazi ubona n'ikibuno tawe, habe n'amaguru kugira ngo ubone umukobwa w'umusinzira ufite ukuguru kwama. Abafite akaguru kangana kuko iya genda uzugira ngo ni twakirida. Ndabaza abakobwa benshi babasinzira, inje abakobwa basinzira nagiye mbona benshi. Ese yeme nimvugaga bega kazi umunsi umwe umuruza tegereje kuzovuga bega nimushake muzonyange munkunde uko nzobavuga kose muzokwakire. Nimvuga ngo muri beza muzishime, nimvuga ngo nta kibazo uko nzovuga kose nakazi kanyu. Ariko abasinzira mbahaye isalamu nyinshi, ndabakunda ibitangaza. Ariko gutereta umukobwa musinzira nkavuga ngo mushake nzamugeraho nabona ukuguru, nabona ikibuno nkama mpunga. Ariko hano ku maso bari mwiza w'igitangaza, mwiza cyane. Ariko wagera wamuturuka inyuma, ukamuwerekerayo ukamvuga muguru sagopa, ukamvuzina sagopa wisubirayo kugira ngo abonega ko hawuzina kurabyina igisirimba. Ko murumva umukobwa w'umusinzira iyo umuguyeho ukamubona, umubonye hano ku maso nzambabona hano azagenda kifoto. Nta mukobwa w'umusinzira wo kwifotoza ifoto ngo yifotoza ifoto ari muremure aboneka wese. Ntawe umukobwa w'umusinzira wifotoza ifoto aboneka wese azoyimpeze inbox.